iz štampe izašao novi, treći po redu, broj identiteta, časopisa za kulturu, nauku, politiku, istorijska i društvena pitanja crnogorske dijaspore. Ovaj broj otvara prilog Aleksandra Radomana, prodekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, u kojem povodom obilježavanja 10 godina od osnivanja autor predstavlja tu elitnu naučno-istraživačku i visokoobrazovnu akademsku instituciju. Arheolog Predrag Malbaša donosi zanimljive podatke o nekim spomenicima i bistama posvećenim Petru II. Petroviću Njegošu, dok politikolog Alek Barović piše o napuštenim spomenicima crnogorskih emigranata u američkoj državi Montani. Sa Novog Zelanda, doktor primijenjene lingvistike Jovan Čavor u svom tekstu govori o vezi kulturno-istorijskog nasljeđa i identiteta, a iz Hrvatske univerzitetski profesor Robert Kurelić predstavlja knjigu Alojza Štokovića Crnogorsko nasljeđe u Istri. Iz Sjedinjenih Američkih Država Blažo Sredanović piše o Petrovcu kroz istoriju i inicira vraćanje drevnog imena tom gradu na crnogorskom primorju, dok iz Italije Danijela Đurđević donosi ekskluzivnu priču i fotografiju o potomcima i dijelima velikog crnogorskog slikara Pera Počeka. Argentinska umjetnica Silvana Ines Marković iz Buenos Airesa piše o posjeti postojbini svojih predaka, dok Mihal Spevak predstavlja mikroregion Černa Hora u Slovačkoj. Istoričar dr. Igor Kosić iz Rusije piše o posljednjem ruskom carskom generalu, Crnogorcu Andriji Bakiću, a iz Srbije Ljubomir Perović predstavlja Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš. Dr. Srđan Martinović skida prašinu zaborava sa stranica crnogorske ratničke istorije, predstavljajući jednog od zaboravljenih crnogorskih junaka, a književnica Nataša Žurić govori o sudbini i položaju crnogorske žene kroz vjekove. U rubrici Antifašizam prenosi se prilog Nenada Stevovića o slavnoj i nikada poraženoj 4. proleterskoj crnogorskoj brigadi. Iz zbirki Narodnog muzeja Crne Gore predstavljene su ukrasne fibule za kosu i ikona Bogorodice Filarmose. U ovom broju su i stalne rubrike Crnogorska kužina, mladi literati iz dijaspore, knjiga i crnogorska emigrantska poezija. Kao i nova rubrika iz istorije crnogorske dijaspore, koja donosi priču o 2 svjetska kongresa crnogorskih iseljenika. Časopis Identitet izlazi kvartalno, izdavači Crnogorski identitet sa Cetinja, a glavni i odgovorni urednik je Nenad Stevović, publicista i istraživač crnogorske dijaspore.